Law ki maramda mahiroi sing Indian Constitution ki maramda mamutana khangba mathau tai haina Justice and Quotation na fongdokre. Thawal District manung chana leba Community Health Center amasung Primary Health Center sing Health Minister Korung Thang haktheng na chatuna yengsin kre. Amrut amade Smart City Mission hawdok bagi ahan kumon thoram ngasi GM hall da pangthokre. Amasung World Qualifying Tournament ke semi-final ta Mighty over the boxer Lashan Devendro Rio Olympics ta sana panglaroi. Mayam kurum jari adon yang bir impact news ni ayo okram somendra na hawjek pungja se pabu ki maru pausing miyam de pijari. Justice is Truth have a pausel da no magi lecture kram interaction program mangasi Manipur High Court ki auditorium da pangthokre. Manipur State Legal Services Authority na sinduna pangthok interaction program adu da judicial officer, public prosecutor, advocate, panel lawyer, legal aid counsel amadi law ki mahiro isingna saruk yaki. Thoramadu da wangang laduna Justice and Quotation na hai judiciary ki lamda nauna khongda rakliba law ki mahiro ising Indian Constitution ki maram na mamutana khang mathau tai loina na Constitution ki preamble asibusu law ki wahdong ni haina mak na makata na fongdoki. Some kind of introduction to the law, which indicates for what purpose a law has been enacted, but it is not really used to interpret the legal provisions under the Act. It gives a guidance, and normally the provisions in the preamble cannot be invoked if the statutes themselves are very clear about the meaning and scope. Thawal District ke manung chana leba Community Health Center amasung Primary Health Center kaya ngasi Health Minister di Korung Thang na haktheng na satuna yengsin kre. Miyoi bagi punsi kanna na sinfam de leader singna puksel singna kathok pagaloina na tabak tawu mathau tai fongdokre. Ngasi Sugnu SM constituency manung chana leba Serau PAC, Sugnu CHC, Wangu PAC, Kaksing Kunau PAC amadi Kaksing CSC da satuna haktheng na awat passing yengsin ki. Ngasi ki khongchara du lower matung paumi singda minister na fongdo ki bada school da mahi tam da mahiro singna rotation 9 mahi tam yadabagum ana laing sang da thabak tawribi singna thabak tawu matam da rotation 9 thabak tawu gi wakolon thadok piyo state government asu laing sang sing da leirab awar pa madi sinmi sing gi awar pa kaya ko hanan na ba hotna ba ya ba hotnari ngasi ki khongchara du da Kama da nupi amadi nupa animaki ward pun leramba MDS ki makha hospital ki building saba loishelam daba madi ambulance laitaba ki khudong sa daba kya athu matam da men khatlagani haina minister na fongdo ki ngasi ki khongchara duda Sugnu SLM constituency ki MLA K Ranjit amasung Wafgai AC ki MLA Mohammad Fazul Rahim susar yaki Hojik si staff si asika kinatana koi Manipur goina shortage ti lairiba nurse ki sidi koi thu namak masidi loisilagni khale maramdi NHM ge makhada hana local gi engage tawgne na toramba 92 amasulari madu thu na haido ani 2013 da recruit tawkhraba ANM 200 aduga staff nurse JNM 21 sisu athu matam dum haido ani ye life siga yamna maroiba saving service ne ba the staff sing da ina tatna appeal tawe agi meeting kya so appeal tawri bani masidi koi sincerely koi with dedication thabak su biu fc amaka so appeal Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrutam the Smart City Mission haudoki bagi ahanba kumon thauram ngasi GM hall pangthokre tharamadu Municipal Administration Housing and Urban Development Mahut Manipur Urban Development Agency Muda Imphal Municipal Corporation IMC amasung Town Planning Department sinduna pangthoki bani thauramasi kamari lena parking area madi kaithel luna thambagi competition da mai park labasing da mana mathum sing yenthoki loina ngasi kumon thauramadu da IMC Town Planning Department PACD amadi transport ki tongan mihut sing saruk yaki thauramasi ka mari lena mahut ki director N Git Kumar na paikal ba project asi ki matang da miyam da khangan ki mission asi ki budget ta lupa koti chamanga di center na puthok kada bane loina na koti samanga mana state na puthok kada bane masida amrut ki saruk na koti yankhai ma toi dasmi mari ahum ni hauzik amrut ki ahan phase ki action plan central government ayaba pirak lehna Git Kumar na fongdo ki 1.4 sida big part of Indira Party sida facility enhanced development but Indira Party ka state assembly
होंग्रम मतुंगा कोई इंदिरा पार्क से आने लेने बस आई तो नहीं डबल ड्रॉप हो रहा है अदुना कोई अनुभव अगर सिटी में इवेंट्स अहंस की ना पठावा मुंजुल साबरता अहंस को पठावा यार को एसटी में आप कनेक्ट अमरुद की ओवरऑल एक्शन प्लान से कोई 51.438 50.15 वाटर सप्लाई की 1.2 पास हौजुक मणिपुरदा येलौमी कनन मियामना चंगसिलिबा खोंजंग असिदा स्टेट असिदा ओइरिबा तंगदु लैतादबगी फिबम असि अथुब मतमद लोइसनन चीफ मिनिस्टर दंग असि स्टेट असि तोंगान तोंगान कम्युनिटी की नुपी लुसिंग सिंगना मेमोरेंडम अमा पिसिन ख्रे चीफ मिनिस्टर का उनरब मतुंगदा नुपी लुसिंग सिंग असिगा पाउमी सिंगा मणिपुर प्रेस क्लब ता उनकी चीफ मिनिस्टर का उनरुबा दुदा सरुक यारुबी ह्यूमैनिटेरियन अमदी मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवल नेटवर्क की फाउंडर बिना लक्ष्मी नेप्रम फोंदोरपदा चीफ मिनिस्टर की मफम पॉइंट मंगा याव मेमोरेंडम सबमिट तौकी मेमोरेंडम GCILPS GAC चुराचानपुर की म्यूट सिंह गवर्नमेंट बारटोन तौदुन वारोसिन पुरनब होटनबियु चुराचानपुर की हौजिक अरोइब मथौ मोंगम पांगथोक्तना लैरिबा हक्सांग सिंह मखोई मखोई की मथौ मोंगम पांगथोक्नब होटनबियु येलौमी कननबगी बिल असि मतंग स्टेट असि तोंगान तोंगानबा कांगलुप की नुपा नुपी याव एक्सपर्ट कमिटी अमा सेम्बियु लोइना स्टेट असि पॉपुलेशन की मतंगदा व्हाइट पेपर अमा पुथो हाइबा वाफम सिंह पुखत की हरी लाइबा इशू मैम से अखोई मसेल नॉलेज लेनदबा अंगांगी सिलेबसता कुकी की ट्रेडिशंस करीनो याउदबा नागा की करीनो याउदबा अदुगा इंडिया की दी याउबा अदुगुम्बा पोटसिना अखोई मिसअंडरस्टैंडिंग नॉलेज गैप लेहनबसी एजुकेशन कैरिकुलम दा पॉलिसी मेकिंग की फेलियर नि मदु रेक्टिफाई तहनबियु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना अथुबदा व्हाइट पेपर मा पुथोकपियो मणिपुर दा मी क्याम लई कांगलुप क्याम लई कयाम चंगई हाइबा पोटसिंग असि बौते पुथोक्तरिबा अदुना पुथोक्तबनिना उजिकी येलोमी की बिल जिदा लोइनमक खनरमदे हाइबनिना खरना फियर फैक्टर लैबा पोटसे हिल लजु अखोइगी लम लौसलकदरा अदगी हिल एरा कमिटी ता अमदबगी पोट लैबा असु मयाम से सिना चममनबा हम पोट लैसे मसी मणिपुर गवर्नमेंट की अथुबदा व्हाइट पेपर पुथोगा मदु खंगलमुसिनी हौजिक फंगबा पाव अमदा ngasi nungthil all political party oiba mifam chief minister secretary ki cabinet hold pangthokre chief minister okram ibobina chair loduna pangthokiba mifam aduna simi tami pumnamakna amadi stakeholder khudimang yagadaba yelomi kanna anaw bill ama legal ama constitutional experts sing yauna draft tawbaina warep lokre harba bill ase draft tawba sing amadi tamani stakeholder khudimaka tanaba bill amadi bill ase lakliba nongju mifam da puthokna pass tawba haina mifam aduna yanaki bill ase puthokna bahona bada lamdama sida leiriba mufum khudimakna cooperation pibina nabasu appeal tawrakli मणिपुर ILP चनालो असेंबली दा येलोमी कनन अनव बिल मा पास तव मदे रतन की मथक वांटे लाउथोकी बहंदु ओ हाबगी खोंगजंग लेपतना जंक्शन नरकली ILP की खोंगसंग असिबो सौगतलदुना पोरमपा DC दगी टॉप खोंगना मखोंग तारिब लंबी की मफम मफम सिंगदा लंबी थिंगदु वाकत मिफम फमगी खोंगजंग संक्शन की येलोमी कल्लो अनव बिल पास तव रतन की मथक वांटे लाउथोक बहंदु ओ हाइदुना कोंगपाल लंपाक थोंगखोंगदा मैरा पाइबि सिंगना वाकत मिफम सथकी थोंग थिंजिनुना चथकी वाकत मिफम अदुदा मफम अदुगी अकोइबदा लैरिबा नुपी क्याना सरुक याकी कोंगपाल टोप खोंगनांग मखोंग मनिंग लेकाइदसु मैरा पाइबि क्याना लंबी थिंजिनुना वाकत मिफम सथकी वाकत मिफम अदु मफम अदुगी कोंगपाल टोप खोंगनांग मखोंग मनिंग लेकाइ नुपी सिंगी लमजिंग लुफ अमदि ईस्टर्न यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना चथकी बने टॉप खोंगना मखोंग ममांग लेकाइदसु ILP चना लोहाइदुना वाकत मिफम चथकी वाकत मिफम चथब लोइरबा मतुंग ह्यूमन चेन सेमकी ह्यूमन चेन सेमग लोइनाना मणिपुर ILP चना लो असेंबली अनव बिल अमा पास तौ रतन की मथक्ता वांटे लाउथोकलिबासे हंदु उ हाइबा खोलाव कयासु लाउकी खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक मखादा पिथोकपम थोप कार्ड येंथोक पिद्रे मदि एक असिगी मखादा फंगपम थोप सेंग केजी सुना पिबिद्रे हाइदुना खुराई की यामलब मियामना वाकत खोंगचत अमा सटखरे वाकत खोंगचत अदु ऑल मणिपुर नुपी मरुप खुराई एरिया अमसुंग CPI खुराई लोकल काउंसिल न सिंदुना सटखिबने वाकत खोंगचत अदु खुराई थांगजम लेकाइद लेबा कला विज्ञान वाफन गी हौदुना खुराई लमलोंग जेनिम्स लंबी फाउदुना पोरमबा DC ऑफिस तमना लाखी वाकत खोंगचत असि
द सरुक यारिबसिंगना पोरमपात DC हाइजिन फंगी ट्रैफिक पॉइंट यौरकपदा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना वाकट खोंगचत अदु थत्तुना मखा ताना चलनखिदे मफम अदुदगी DC तमना मेमोरेंडम पिसिनरब मिहु तरुक सिक्योरिटी पर्सनल सिंगा DC उनब संखी वाकट खोंगचत अदुदा यौरकिब CPI स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर RK अमुसनाना फूड सिक्योरिटी एक्ट सतना bahawbadagi khuragi miyamda food security ki card ningthina pidre mafam khara da piraga mafam khara da pidre loinana card pidabagi mathakta card paiba singa seng loba chatpa matamda agent singna phangpham thokpa kilogram sing suna pidre hana phongdoraki hojik aikoi gi mute singna aikoi da yeli base masi yumthong pumnamakta kg manga piba likai miyam yaure aduga atoppa khara dan likai khara dana kg taruk pi aduga atoppa khara dana kg tara ko hundoi pi asigumba ek asigi mayokta pura wona tainabada maruina aikoi gi lusingba kurai kendra gi MLA gi makhada sieng yenbagi lambi ma chathar base kurai gi praja singna yate siemna mase fajana kaino instruction pibiu aduga official singna leiriba kangu dasu mado moi fajana tohon biu hojik card ase aikoi na DC da salaga ngangna matamda madugi card awat puna MLA na pubre haidar tapi MLA na tinga siba ko pide पोरमपात लेबा मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ना मणिपुर मियाम की दमक सानन पुथोक लेबा पास्चराइज तौरब संगोम मदे अतोप पोथोक सिंग सिजनबदा कया यामना फरिबगे हाबसी तंबा ngamdre डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना कोऑपरेटिव यूनियन असिगी प्रोसेसिंग यूनिट सटकिबा ड्राइव अमदा कोऑपरेटिव यूनियन असिना पुथोक लेबा संगोम सिंग असे बैच नंबर यावदबा लेवल निंगथिना थादबा थेंगनरखिबगी मथक्ता FSSAI की लाइसेंस पाइरमद्रे देसाम की थोंग सिना मखा ताना थिजिनबदा यूनियन असिना हौजिक सिजनननब पुथोकलेबा संगोमदगी सुंगबा घी सिंग हानदगी पथ पुमदरब घी सिगी मनाक्ता थमलम थेंगनरखी मसिदनतना घी हाबलेबा कंटेनर सिंगदा असिब तिनकांग कयासु तासिनदुना लेरम थेंगनरखी लेरमलेबा फिल्म अदु उबदा देसाम की थोंग सिंग इम्फाल ईस्ट की फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंग कौदुना कौखी लोनना लाखिब फूड सेफ्टी की ऑफिशियल सिंगना पोथोक सिंग अदुगी सैंपल खरा लौखटकिबका लोनना लाखलिब निंगथौकाब नुमिता कोऑपरेटिव यूनियन असिग मिहुत सिंग फूड सेफ्टी की ऑफिस ता लाखननबा खंगलमकी हुजिक सेनद्रे हाइब तारगसु हानगी पोसिंग लेबना मरम ओरकांदा अखोइना हुजिक चारि थैब सुंगिब खोलिब मयामसिदा मैंग मतंग जंगनबगी अदुंबा पॉसिबिलिटी मयाम चावना लेब हाइब फार्मसिदा तौरि पोसि हाइजिनिक ओइदे हाइबदुमा अखोइ खंजरे प्रजा मयामदा नुंतिगी सानरिबा अदुंबा याम मरु ओइबा चिंजाक सप्लाई तौरिबा मफमसिदा सिगुंबा मथोंग मरम खंगदबा भामेन तादबा क्या लेबिसना मरम ओरगा मरि लेनबा गवर्नमेंट की मिनिस्टर अदगी गवर्नमेंट की साइड की यंगजन बवाटपगी ममी जावना ताबा सिगुंबसि याम लाइबक थीबनी All Manipur return test successful candidate of police constable male 2013 na numitarani fawbuk manungda vivavosi result haidokna na state government gi pungning singsilakli ngasi Manipur press club ta pawmi singa unabi thoramda general secretary and Suresh Nahai sahi asigi April kul mangada state minister deputy chief minister additional chief secretary ga mifam pangthokla batungda makoina tha asigi ani sab sayol fawbuk manungda interview gi result soidana haidoklagani haina thaja piraki kariumba government July 10 fawbuk manungda result haidokta tarabadi ayan थोंदा गवर्नमेंट असिना सही अहुम मांगन बगी दमा कोर्ट वाकत लगन हैना एन सुरेश नहाई की लोइना मखल मखा क्या की खोंजंग सिंगसु संगसिल लगन हैना गवर्नमेंट की माइकेदा सेक्सुअल वा थमलकली जुलाई की डेट 10 फाउबगी मनुंगदा हाइदोक्तबा तारगदी मखन मखा क्या की खोंजंग संगसिल लगनी अमदी लमदम असिदा लेबिबा प्रजा अहल लमन इमा इवेंट फाइ पुनमक्ता सिविल ऑर्गेनाइजेशन मयामदा खोना अपिन तौजनिंगबदी थोनिंगदबा थौदोक क्या थोखरे चंगसिनिंगदबा खोंजंग क्या चंगसिन खरे मखा तारकपो ओइना अखोइना मखन मखा क्या की खोंजंग चंगसिलकपा मतमदा थोनिंगदबा थौदोक थोलकपा मतमदा मसीगी अफफत्तगी दायित्व मणिपुर गवर्नमेंट पुगदबनी हाइना एसोसिएशन साइट तगी थमजरी अनौबा रिक्रूटमेंट अमा लौरइबा खोंथांग असि एसोसिएशन साइट तगी लीगल की मतेंग लौरगा अथिंगबा थमलगनी अथुबा मतमदा थासी के कुनमरीदा ना पुलिस के कांबू अमना खुराई हाइग्रुप मखोंग मनिंग लेकाय इफुम खोंबाल लगी मोहम्मद उमर एलियस अबोय खान सही कुनिथो एवुपा मोहम्मद असौब खान कोबा ड्रग ललोड ममी वे मफारे हरी मांगोंद के लुपा लिसिंग तरेट लोंगी ओइगदबा एसपी कैप्सूल अमदी होंडा स्प्लेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर MN01J0715 अमसु फागत लेना पुलिस डिपार्टमेंट की पीआरओ न थादुर पचेरो लमदा खंगलकली
ngarang thawal wang matabada leiba multi story market building puna namthakiba mafam dangasi BJP Manipur Pradesh ki executive members singi team mamana chatuna yengsin kre numitara mangani gi manungda multi story market building asi sakhiba gi white paper am miyam mang puthokadab ne hana Manipur government demand taukre yengsin khongchara du mari lena Dr. Nimai Chan hai kibada paliba government asina sakha thorang gi tabakya tawre har pangnaw lawrbasu makoina sab building sing quality amata yawdre habsi miyamna khangnar wafam ne chief minister gi assembly constituency da sing quality laitaba building saramba se yamna ikai ningai ne masana khangna chief minister gi fam de resign tawgada bani haina su Dr. Nimai Chan luang phongdokhi सरकार पारिब चीफ मिनिस्टर नदी मणिपुर फज फजब थबक तौरेना चाउना ngangi फज फजना nganगरे अदुबु मोइना साबैदि साब लोइगा निंखाइब बिल्डिंग हक्ता इनथोरेबा थौबाल बाजार की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री ओक्रम इबोबी केंद्रमनि मा मसा कारिबनि जिरा सिगी येंगुरगदि इबोबी साहिब फजना पोथाबीबा आई रिजाइन तौजरेगा हाइबदुना लेंगदो माली matanga choida break am lawjage Manipur amade malam gi tongan tongan I paw single loinana ekoi break te gyamna thuna hanjarake impact news po miyeng ta duna labiyo kuirabagi tungda punbase nungai sumi madi kari tore mage se double strengthening sing pamali mangonda piu double strength liver tonic lipsap ds double strand liver tonic break matung da mayam bomna taram nokchari loinana bulletin siki makhata ba pausing miyam da pijari moirang kanglei ron da yumpham oiba manju elangbam gi dance drama sayon taret ngasi ya school police land leiba Manipur Dramatic Union da utkre Ministry of Culture Government of India gi matenga loinana manju elangbam gi ahanu production utpagi thorama da Manipur government gi art and culture revenue gi commissioner Kangjam Radha Kumar Sangeet Natak Academy award ilastram Birendra Kumar amadi Zen Manipur Dance Academy gi hana gi pradhan guru Padma Shri Sawaijam Thanil yauna jago isai da thawai yaujaba mioi kyana saruk gyaki ngasi gi thorama da Kangjam Radha Kumar na artist yaudun art amata hingba ngamloi lamdama sigi fajarba art ki masak asi tung koina tham gi harabadi lamdama sigi art ki lamda thawai yaub artist singbu yokat piba mathok tai haina Kangjam Radha Kumar na phongdoki nakal maramda manju elangum na hona dana moirang kanglei rol yumpham oiduna dance drama ama anbu oina puthok liba asida su Kangjam Radha Kumar na apien bu phongdoki tungda manju elangum gi sayon taret ki fajarba drama utki fundamental education is some yaw like a modern samaj the shida ya the sigum time ni manju langom bi tu ko ko bi sa no wo ya na kan da participate to no ko kan is mashama masaro ro pe ji to ri shi thai ni ke na la ta chou pa step on la kan ni ko da ko lam ti lam chang je la ko da be ko chi ma ta ku chi na ro manju langom ma da chi na ta ko already research which tradition like modern things from I don't know what it is now job social still the modern day ba matam ni na ito je KM Dangswa Film Production na putok pa maring fru ki music video album mga say Imphalis ki manung channel laiba White House Funal Maring Khol ki community hall release daw kre music video album release daw gi thorma du mari lena na sarugya ke ba Bamon Kampu Jilla Parishad ki member Golmai Kasung na phongdokibada art haibasi miyoibna tayong panda lairakpadaki loina duna laklabane masigi saruk og moine KM Dangswa Film Production na maring kang ki music album puthok haibasi sauthok chaningai ne film amadi education sector da khunai amu afaba mai kai da purak ngamli bane maram asina film gi wari paring da yauri ba kana ba kaya lawduna khunai kana ba taw mathau tai phongdokhi Thoramasida Sanam Central Gram Panchayat ki Pradhan I Suresh, social worker and Itomba, social worker TH Tony, amadi social worker TH Open Singba, masak nai bumi kya su saruk yaki. District Legal Service Authority Chandel amadi All Tribal Women Organization Khusamnaduna Nomogi Oiba Legal Awareness Program amangasi nungo rokta pangthokre Manipur State Legal Service Authority gi miyang makhada sathakiba Legal Awareness Program adu nupi singda makoi ki legal rights khanganana gi pandam da sathakibani thormadu da Chandel gi Chief Judicial Magistrate Y Evol Singh su sarugyaki Manipur ki Education Department PW Singh haibadi persons with disabilities singbu masak khanglamdre Education Department housing form thazin bada differently able sing awab kaya mayok nare hiramasida disabilities commissioner na miyeng sangbi ohaina differently able sing phongdorokli
loinana thariba form asigi application fee asigi senfam su normal sing manarak pa asisu differently able person singi oinadi aduki matik awaba ma oiki unreserved category amadi OBC candidate na lupa chamanga oiki loinana scheduled caste amadi scheduled tribe na sani yankai oiki PWD gidi hablakide masina takpadi education department na the persons with disabilities equal opportunities protection of rights and full participation act 1995 ki section 47 with discrimination to would have a wafam thamlakli Nuclear Supplier Group NSG da India na namthak tawduna fida kanunaba hotnaruba du ariam takre hana aina thinkraba Maoist Communist Party Manipur ki Publicity and Propaganda Secretary Comrade Nonglen Maitei ni thadrok sero lamada phongdorakli India se Non-Proliferation Treaty natraga NPT haraga khangnaba yana kangdona sigi manung chande NPT gi signatory nataba lebak sene NSG gi manung chanba yade abase malim go iba kanglona mane kanglona se khangna India na akhan larin singruba gi mahaina India ngasi di malim gi mangda sound ikai ba nangle India na masagi asoiba kupsin na hona ba NSG gi membership oina sangbang ngamdriba se China na thingba gi hana mingol maral thangjile adubuta sengbadi India na NSG gi membership oi bada China na tingliba se China gi lanai oiba wafum da nate kanglon da ni haina serol asina makha tarakli Kangla Facebook Kanglu amasung International Sanamai Student Association anina pun sinduna lamdam asigi Board of Secondary Education Manipur lauba High School Living Certificate Examination 2016 da mithoi mian tarakraba mahiroi sing okpagi thorama mapang thokre Palace Compound Imphal da lebelam yan basanglen pang thokkiba thorama da Mama Londa Ming Thonba, Maite Mekta, Quadik Mark Fong Bangam Mahiroida, Sel Manam di Assam Kudol Tamdun Ikai Kumnabu Utki, Nasiki Toramada, Manipur University CSD Director, Professor CS Ibol, SERT Diet ki Principal, Ahibam Romel, KM Blooming Hair Secondary School Chairman KS Menzor Yauna, Mioikiana Saruyaki. Saliba thasi kunmarida Churachandpur gi Khumuzamba Maitei Lekai de leba Ningthaujam Abung Apokpa Laikhidraba en Khelembabu Mayumda gi dukan tamna tholokpada sakhangda bumi karana nongmaina kaplo mabu Churachandpur Maitei Lekai Youth Club amadi Women Welfare Organization loinana Mairaba Biluf Mayama mana kanna yaningda phongdorakli IMC ki Ward number 16 Singjamai Singama khage mafam kya da paiduna leramba fatauti kaya ngasi handakta nauna Ward ki councillor oikraba Thokchom Iliza amadi social worker oinam Zotin nanina khustamna duna JCB sizinaduna sitok chentokre ngasi ki lamtu sengdokpa sida social worker oinam Zotin na JCB ma pangbira khiari RK Sanatombi Devi College of Education da bed course taming sanan na bagidamak sanging lakliba June gi tang kuntra gi upung tara da gi taramathoi fawba pangai de leba RK Sanatombi Devi Vidyalaya da pangthok lagini loinana admit card na June kuni thoi de gi June kuni fan fawda pithokani hana college ase gi serol amada khanghalakli MS Larik Yangbom Enterprise ki yes haina mingthon package drinking water ngasi launch tawkre India yes hariba package drinking water asing ase Nagampal Singjubung lerek talaiba Anantalai yangbang yum na pangtok asam mathorama mad launch taw kibane enterprise asiki matung ina yes package drinking water ase mineral hab la madi chlorine sad cham yaw da ising ni hari The General Administration Department Government of Manipur na Office Assistant kun regular basis ta lauragani maramasina det kun thamanga English ani taramari the thokiba office assistant cum computer operator contract basis the logan hena thokiba notification adu cancel tawra hena Government of Manipur Secretariat General Administration Department thadro pasiro lamana khangalakli hausi sanabagi pauda Lasam Drevendro Rio Olympic da qualify oiba ngamkidre thasi ki tarahum doidagi Azerbaijan ki Baku da sathrakeba International Boxing Association IVA
World Olympic Qualifying Tournament ki ngarang sana ki ba KG nifu mapan ge semi-final bauta Manipur ki Commonwealth Games ki silver medalist Laisam Devendra ma ki lamba Spain ki Carmona Heredia gi makuta ama ani da mighty ho ki badagi Rio Olympic qualify oi bangam ki dabani panba yabada KG nifu mapan gi kangdu basida Rio gi damak quota ani khak leiba maramna Devendra na Olympic ki ticket fangru na bagi damak final sang matau ta ki bani adumakpu Devendra na Rio gi damak Mafama kan ngam kidrabasu armature boxing ki aroiba oin pangthok leba Olympic qualifying tournament asida India ki ahum bronze medal lauduna laibak asigi mingchet purakhi July amadagi tara taret faba Odisha ki katak pangthok kadaba under 19 junior girls national football championship adu saruk yaga da Manipur team ngasi Imphal thadokre nupi macha sanaroi kuna saruk yariba team asigi captain na Y Hemolatana Oibaga Loidana Manipur football team Masibu AFC A license holder L Saubu Devina Lamjing Lamtak Pibagaloina AFC C license holder S Manitomi Devina manager Gitadang Lauri Mamang Sahi champion Wakiba team Masin and Asikata Kidab Imphal Thaduk Lamdaida Mapal Kangjipung the Labor All Manipur Football Association Office Hausi Amfagi Taupuri Muikiana team Masin and Mamang Saida champion or Kibagum Hantak Sayi Sidasu champion Obangamba Oyuhana Sanaroyam the official singer to Punging Tawat Kibagalona Yaifa Pausil Speaky Parvati Stadium si Parvati Raipur Dina Lottery Amatorami Say Kunta Mamanga Adugi Panna Sahiba Stadium ni Agi Paugeldi Mamang Say the Su Peggy Machina champion with a high Handak Su Agi Makadagi champion Oinabakona Giro Noime Amazu Oinabakona Kay Hina Punga Seta Papam Taneda champion when I love you. Langthabal Khopum Cultural Club Ena Hanba State Level Open 4 men's soccer tournament ki winner oikre ngasasana ki tournament ki final match da Langthabal Khopum Cultural Club E gi sanaroi Z Asing aina Panjil ani Z Guidingam Z Akham amadi Z Paucholai ahum nasu Panjil amamam gi chanduna Naran Konjan Sporting Union bu yamna laksana manga sino da mighty bu piram laga sathar li tournament ki winner oiki Naran Konjan Sporting Union Sinduna Union Sigi Sanabung Chathar Soccer Tournament Sida football team Taramari Nasaruk Yaki Madi Langthabal Assembly Constituency MLA Karam Siam Madi NSU Naran Konjan President Amadi Lamdama Dugi Masak Nairabumi Yokiana Tournament Sida Makok Matang Tarak Rabasanaro Emsung Team Singda Manamatum Sing Kudol Tamki We get Alamarasina ground Sembiram Dre, Haidana, Warova, Atuan Waita, Laibagi, Madugi Ningam, double Laiki Mota, Hauraiba, Alaman Singi, advice Lauraga, Narol Singna, ground like Risi, Karamna ground, Tangadaki, Haibagi, Wakalo Namaka, Edi Honjaningi, Tungi Mirona, Risana Roisingi Tarkar Lerakpa, ground Gitarkar Lerakpa. Mayansi Kalakanda, Karamda, ground, Amakak Tambaki Mangansi, I Isamakaki Hona, among Bahoki. Matanga the bulletin say attention Zedring Mangwin and a headline Zamuna Tamjari. Logi Mahiro is in the Indian Constitution to Madame Mamutana Kangma Matautai Haina, Justice and Quotation of Fongdokre. Thawal District Manung Channel Labor Community Health Center Masung Primary Health Center Sing Health Minister Korung Thang na Haltheng na sa tunay Yengshin Kray. Amrut Amari Smart City Mission Hawdok bagi ahan mo kumon thoram nga si GM Hall na pangthok Kray. Amasung World Qualifying Tournament ki semi-final the mighty over the boxer Laisam Devendra Rio Olympics sa sana panglaroy.